ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وحضرت Nuh nağını beceriyar ve kavmin başlıkları Hazreti Nuh'un yanından geçenlerine Hazreti Nuh'u nağı beceriyan deyip maskara etdiyanmışlar. Hazreti Nuh şolara aytıptır, eğer siz meni maskara etseniz biz de sizi maskara ederiz. Sizin maskara edişiniz yani. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Pes tezlikte bilersiniz kime harlayan azabın gelişini ve kime hemişelik azabın nazil bolşunu. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Hazreti Nuh aleyhisselam nağını beceriyar, ta vakti ki bizim hükmümüz geliyence tamdırlara coş deyip ve tamdırlar coşa geldi, yani su tamamı yerden coşa geldi. Biz Nuh'a ayttık, nağı her no hayvanattan bir cüftni nağı yükle, ve öz ehlini de yükle. Meger qarq bolmalı deyip hükmedilenleri yükleyip bilmersin. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam aytti, münün navıga, Hudaýyň ady bilendir şonuň ýörimegi we durmagy. Tahqiq meniň Perwerdigarym gafurdur, magfiret eder we rahimdir. bendelerine rahmeder. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. Naw şolaryny göterip dağlar ýany mowuşlaryň içinde ýürüýipdir. Ve Hazreti Nuh öz oğlu Kenan'ı gıyırıp aytti, ey oğlum, biz bile nağımın kafirlardan bolma dedi. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Kenan atasının davetini kabul etmeyen aytti, men dağ tarafına penah getiren kemeni sudan saklar deyip. Hazreti Nuh aytti, bunkun Hudaýyň azabından saklayan zat yoktur. Meger Hudaýyň rahmedenleri nejat tapar. Hazreti Nuh bilen oğul Kenan'ın arasına deryan mowjy ara düşüp ikisini bir-birinin juda etdi. Pes Kenan qarq edilenlerin jumlasından bolup qarq boldy. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وقيل بعدا للقوم الظالمين. O Hudaý tarafından emr geldi we aýdyldy, ey yer, suňy sor we ey asman, ýagmakdan saklan. Ve su kemeldi ve iş tamam boldy we naw Judi diýen dağın üstünde jaý tutdy we aýdyldy, Hudaýyň rahmetinden daş bolsun zalim cemaatlar. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam özünün perverdigarını nida kılıp aytdı. Perverdigara, tahqiq menin oğlum Kenan menin ehlimdendir. Ve sen vaden haktır ve sen hemmeden yaxşırak hükmet yandırsın.